mukurikiyeyo omugahumuro konka dokita ekibuuzo kikiri kurataho ubwo nagira ngo nyine emyaka 32 nyowe nyine kintu kikuteera omunda kyamara emyaka 3 yagira ngo nindugambara ekintu ekiri kuteera omunda kyamara emyaka 3 endwara y'ekintu y'abanyankore bagamba itabasho ntumanya ngu nobamba manyisa ngo nobamba hore okuyomba komunda ningashi itoyitukumango nta mu gas umuntu nahora sound omunda cyo bakwita ekintu kikutera eje ndwara wero litagansa abantu bingi konka okugera ece kintu ningashi okurra gas omunda pase tindwara nakabonero kakwasa koreka ndwara nyingi endwara rukomoni eyikuchira kupresentinga nakabonero ko kurra ebikuru mumunda ntugeta irritable bowel syndrome ingash IBS eje nendwara yokushanga orra nrwange byo kuriya bitari mwenda bimwe ko rukubikozesa hata hakorwa gas ende ruma hazine ndwara ine bikabishatu hariho itweta IBS constipation variant umuntu nanagire ebikuru mumunda no kwijurenda naki kandi ataho kugomerwa kandi ayashanga ngo ecyo nkibaho yari ibyo kurya bitari mwe na mnonga ibyo kurya birumu ebishaju cyo kureberaho nkemboga sikise buto ninga mashitagindi atoshanga umuntu nagira ati nyonye nekintu nicyanga ki buto ati ninga nyine kintu kundi kurya bijuma kiruma so arwe ndije ndwara ya kabiri irukutana hari yaje inashoboraho yo kushanga ngo umuntu naruma munda kandi ayirukana eje nitweta IBS diarrhea variant kandi aroho itweta IBS mixed type kushanga umwe naruma munda umayirukana umagomerwa kandi ushanga ro patani yo kushanga ngo ubonero obwe nubaho yarira ibyo kurya bitari mwe na bimwe kandi ebindi kikiri kubaho konka arhezinde ndwara ezo kushanga nko mara umuntu yagerayo akapochi ningashi ankakashengi aho kushanga ibyo kurya byambera abo murura nibiyeshireka haza bikeshirekayo bijunda bikijunda bizamwe bukoko bukora gas hateje nendwa yitweta diverticulitis niyo cyo kushanga hariyo kapochi ibyo kurya mbiza bibastaka tebikurugayo bijunda bukora gas ejo na yerya hari abandi bakwine kwita Crohn's disease ningashi ulcerative colitis konka ebe byone byo confusion ugogwa inobo bubonero yakamushaho kweteza inshungezi nabasa kumukebera okay aronka okuba mu rukomo umurra endoscope kurebe binani ngamba bya biriyo ninga bitagizire ki bitariyo umuntu uko bakebera suturu abamwe babine ubukoko kuba buryo mu suturu twita Giardia lamblia hamwe na amoeba ubukuzo omunda nabo bukora gas uburana bikuruma tinyine kintu ntine kintu kikuba kiriyo nakakarya kabonero kendwara okay kandi tukura kuko kufuna umushaho yakuragururaje ugira ki nokera Dr. Webane Mnonga okay impamya yangu hine cyango ecyowayega abuzo ebe Dr. Sharif Mutabazi yatugarikiramu bitkonga kandi hariho enshonga early childhood development omwana okukura kwe nyensi yaye ombyamagara ombyo kushoma omitwarize ye byona nibitandikira hansi nibitandikira akiriyo munda ya nyina hakizirwe kurigire byo kuri byaro kurya nana okoro kuba no mutwariza kandi abana okukura ubwongo bwabo okukura no butandikiro munda nkibankirigire iyo nkanyina ibyo kuba no okora narishino byo kurya ki ibyo kuba nori obwongo bw'umwana nibutandika kukura kiriyo munda ya nyina omucyaro kuba inenda ibyo kuba nakora ibyo kurya no kwari kwetwazamu kona nibikora cyango ahankora yo mwana munda hamwe no bwongo bwe omucyara orikuba nayetwazaje einenda nazara umwana obwongo bwe buri omuteka kandi omwana ogo nejagira obwenge
omukyaro inenda nikiba kirungi yari byo kurya birimo kirise kya vitamin B erimu ekirongo kya folic acid erukwera kora obutafaru bw'omubongo ekirise kya vitamin B nikishangwa mu byo kurya nk'emboga zirikwiragura nka spinach amahuri n'ebindi byo kurya nk'ebihimba otebirwe n'ebindi byo kurya bingi abakyaro kora ebisasaizi b'inenda nikimanywa nk'ekirikuhereza omukyara amaani yaba nazara kandi tikirikomaho honka nikihereza amaani obwongo bw'omwana omunda omwana ogwo nyensya nejagira obwenge konka kandi ebisasaizi ebi nikyenda omukyara agendera ahangendererwaho z'omushaho ekindi abakugu nibahabura ngu enda yagenda nekura omwana yatandika kuteera omunda nobasa kugamba nawe omweshongorere ekyo nikihwera omwana okwetegereza kwe kandi nanokukura kwe kw'obwongo omukura kw'obwongo bw'omwana yaba yazairwe naba nayetenga okuhumuraho ekirikumara ashemerere kubyama eshaaha zitari hansi 10 omwizooba ekindi omwana yaba yazairwe naba nayetenga kuzaana emizaano erikwetenga kukoresa obwongo omuri ekyo obwongo bwe nibukura omukyara orikurwara endwara ya buri muringo yaba inenda yaba ataragwize kare nikija kiteganisa omwana yaba yakuzire endwara nk'omushiija gw'ensiri omushiija ogwa Zika virus ogurikuza omu bwongo bw'abaana bakiri omunda hamwe n'endwara nyingi munonga nizija ziteganisa omwana yaba yakuzire nyensya ebikorwa nk'okureetsa hamwe n'okunywa amarwa omukyara yaba inenda nikishiisha amagara g'omwana omunda nibimureetera endwara kandi bishiisha n'obwongo bwe kandi endwara ez'omwana arikuzaarwa nazo okuzaarwa atahikire hamwe n'ebindi bingi nibija bireetera enkura y'omwana etaba nungi. Mtukirize tubasiburira aha n'abandi Gloria Kanyonyozi bitu ninkwishitya ngu twegeiteho eshaaha yona obwire bwona aha Facebook page yitu ni TV West nehinda panzo gikunde then obone kutaho comment yawe narishe kibuzo cyawe ahansi ya hashtag yebyamagara nari tutsindikire message ahari 8338 obanze n'ekigambo ebyamagara utijeho umwanya teho kibuzo cyawe tuterehe emyaka yawe zereho aho urukorogana obwire bwo kubahiriza n'endwara ejo ebuze bintu bireba kandi tujja kubagarukamo mutegwa kunywa byo kunywa ebyabakazire health products nibigorera ha sentenche mnonga nibishangwa mu maduka mu supermarket kandi abatembeye no babamine kandi mwe barikwenda gurura mu bwingi mba mubashanje aharugutorwaza kabale amukono gwa buryo waboreye kwikomurti n'abantu Gloria Kanyonyozi kandi twastayise Dr. Sharif Mutabazi kurga hari nyina nabinani nkora nabo Mchunguzi Dan Muhwezi tureba no gundu murundi hanga barinde. Ebyamagara byabanebe ku Kibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.